program into can you man ko fontia here Ghana flags in about 10,000 Tresa ye Ghana ni Tresa ye Ghana ni no wachiche ya chiche wo schools mu ni ade nya ase foforo na ko fontia se dey project I say ye can be advocacy we dey ye project ye ma Ghana fo hunu se be ye Ghana fo and ye tradition ye culture enye nansen a nyame adom ye na no tumfo exhibiting nema bebre yama culture and tradition. I started trending on social media. So who said that him for you know be a but when you person can say you person you inculcated the habit of being a Ghanaian, that patriotism no. You showcase Simo be who said over who will be not the American flag upon the cam. Over who will be not Jamaican flag, Rasta my Jamaica, Bob Marley dear upon the cam. But now this time you person your course primary schools no any junior high schools no na kochiche Ghana flags you dey see here na me so no Ghana flag we dey so Jeff on Ghana flag we dey so but your per student one no simple ones very good or change be your per makoma 10,000 ye be ra Ghana man team ye match no before 6 March na be den e betimi akọ schools janto na be di anim me nyina e di akire Bernard nyina ka ho ne nam schools ne echeche Ghana nti before e be ram Ghana month no ye independent month no na school for nkwada e wa Ashanti region no at least a certain percentage say to me 5% krampa ye check 10,000 Ghana flags nana ya de pa nti wo person boy 5,000 Ghana sorry obe boy 5,000 ye can say flags no obetimi afre obeso so me boa mo 2,000 flags no afre metimi aboa mo say obetimi aboa 150 10 flags no ofre ya nana ya be mo aba ha oba be presentation no e live on radio say na be so asomesi we my 5 ye can say also flags 5 flag 10 flags ne ade nti your number ye de be ya adwuma no ya other number no ye abodo no nche nti mpacho obetimi di sa number we atodwa nti mpacho the programs director ebobo so nyina na ye say ye se kire say we Ghana ni na as part of that no ye pese enkwada no edo Ghana ye mane ye ofa asenim no nti de ye ne say efri na ekono ye srew ye the number bi betudwa ye pe 10,000 Ghana flags 10,000 at chama school for nti se obetimi ato 20 100 300 5,000 ebu okra na so ntimi nto udi sika beba kra oba insure fam ye beje ne ye de akwa ye 10,000 Ghana flags ye nko ram match mu na e Ghana mountain na flags ni nya den into supporters yes na ye nko che Ghana flag ni ma obi so betimi ato aba hallelujah so ntimi nto now di sika be support la o de ba insure fam ye true din na ya acknowledge you say we ka 10,000 flag project no before season because all the background be documentary live on Facebook near trendy assume see we have brave flags 1,000 we have brave say just be nika one also calls for omo printing press businesses no omo printing press no I'm printing these flags and other designs near the no so betumi aye that initiative dey be boy good dey boy so you be bo mo printing press no am betumi aboy to buy be 10,000 flags so dey aba and na say be 100 200 o dey aba I mean we also project Ghana man tell man confirm who say we visibility obi have who say we na cost nana for me it's a good initiative yen support yen nara ya assassin ya boarding this anyum no ya boarding ya board moja na nanhwe gu ho maye edru me no so se be ye bi ato aso ne mum die traso nkotokran ne pesamukunya e de obra yi mu dem so man ye be you say you esem na ho say nyina be ka bom ne am man but say timi yes ani me nana ebema Ghana nkoda e ba no mabu no mo ba no ombeti ne me biase say panin kra na ye bibi na nya na can reduce no table say David dey o ye it's unpatriotic intimi mpene because ye nana no mom de moja ebe kodeji o man Ghana no teten chese ye bo Ghana national anthem kai yesu sa na hwe azuma boxing ni ade ye bo national anthem susuma etachire no and ye bo national anthem kra na blaster elusu because spirit no e konechi ye pese revival the spirit of Ghana and back exactly patriotism e kai na Kwame Nkrumah no enema mo ye producer no the big six another papa no nyuma pa mo ye mo man Ghana but dey see
Bajo. So person o support ya. Yes, we there. Wa wutie Nhyira FM bia from Anopa to Enwumre no. Sure. Ye the number we tudwa. Kyerɛ sɛ we Ghana ni. Ye hia Ghana flags. So person boy isika fam. So person o de Ghana flag na bre ye ne kyeche 10,000. Ekoma enkwada sukufo na ye nyina ye nkyerɛ sɛ ye Ghana fo ye beba enyumakuo no ho kakra bi a mo de be support ye no sɛ ye kyerɛ sɛ ye Ghana fo enti fa number we ofra o se bia metimi ama sika sei metimi de Ghana flags sei na abrel ye begye number ni ni mpacho fato emaye Nana Kwame che how much is the cost? O che be per cost na ma. Na afi wo person support nso a ebemnyo o ma mutimi Ghana flag nso metimi afre na ya hwe kwan be fa so aboye. But your number ni 0540 0540 11 24 34 0540 11 24 34 0540 11 24 34 and now ba Nhyira FM na love FM o say Nhyira FM your project na ye interest how ye Ghana ni patriotism project no a ye to 10,000 Ghana flags ama esukufo no onso fa hojim kakra bia wo de say na metimi ato 10 ye beje metimi ato 20 ye beje metimi ato 1,000 ye beje ye pese obia enya bi o di ase ye kan so di bi ba no na betimi ato bi nso a na ato bi ama obi na ma ye nyina nso akekabo enti kire so ye Ghana ni project number no ye 0540 11 24 34 aha enti yesrema say ye kan nyina nso a ye no said ye eya moye MPP ni NDC for flag no amanyo kuo no nso mo nso ye target munye Ghana flag ye de kobobo ahode a mo de bo wo bopo no ho no na mo beye ama bibia nso aye okay ay